Good morning! Good morning, guys. Morning, guys! So, we are going to the mall early in the morning. Yeah. So, we can buy stuff like important. So, we need to go to the mall so we can buy stuff. That's more important. And vaccination day. So, it's 7:20, 22, 23 in the morning. And Dwayne is doing her best para dili siya mag-itin. Look, guys. Try your best. Oh, very good na. Dili na ikid. Dami na lang kaya kulang. Oh, you're so pretty. Because I am and you are. Christmas house over here. It has Santa in it. Only his head. And we have two snowmans together dancing. And then this is the star straws. I created by Mom and Mangod and me. Hello sa tanan. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa lahat dyan na bagong gising. So ngayon, yung gagawin namin, tatry namin pupunta kami sa mall magpapavaksin. Vaccination time. This is the day na mahimo na tag-zombie. First dose pa. Sabi nila, first dose daw. Sinovac yata, Sinovac yung available. So, stay tuned, guys. Samahan nyo kami sa aming journey ngayong araw. Maaga kaming gumising kanina. Grabe. Una sila yung gumising, yung anak kong babae. Ginigising kami. Tapos ako natutulog pa, tapos pinipik-pik, ano? Matahon ka. Matahon yun, diba? Grabe. Wake up No na choice, daw. good, no choice. Kay sakto ra po, kay madto yun meron nami toyo ron. Nami schedule pa yun sa ano, vaccine. Yung pa naka ano, no? Karoon pa naka-isip ng magpabaksin ba? Perminte mo good wala good. Busy mo, busy. Ngayon lang naka ano, nagka-time. Sabi nga nila time is gold. Kita daw yun. Oh, sa Walang Vegas vaccine. mo. Ay gano'n. Done, guys. Tapos din Done. First dose, Sinovac. first dose Sinovac done. Pag sulod na mo, una nangutana sa kusagad kung pwede ba, pwede ang buntis priority. Dayon okay man, dahil nangutana po yung sabay ko. Sabay mi, nasabay po yung murong buntis. Tada! Tada! Tarang! 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 Mukha. Dagan pa kay nakapila. Ang uban dira kay ano pa, 4 AM pa sa morning nagpila. Tapos 8 na nag-start. Mani ang end sa pila. Paadto pa na siya dito, then naa pa sa sulod na po na pila, another pila. Dagan yung kay siya. This is my tummy at 34 weeks. 5 hours na yung bago natapos yung vaccine namin. Medyo dito mabanhid pag inaangat yun, dito lang malit lang, hindi naman masyado. Para matigas. Mga physical wala.
Wala naman. Pero nakatulog ko kanina. Madalira po, 1 hour lang. Kapoy sa daghang kay tao. Grabe. Dagang kay tao ganina na. Pagkakit na buong dawas. Yeah, exactly. Dagang kay tao. May gani kay ano, dalira. Daghang kay tao dito eh. Grabe. Ako akong na-feel kay Kuan. Uhaw. Buot ko mata. Uhaw kayo. Uhaw ba daw? Ikaw di. Uhaw, You know? Okay no? Kanang murag dili normal na uhaw. Kanang murag uhaw dyan kay sa katanan. Ano dyan na? Tinood dyan. Dako ano kung nang diri. Dako man jud kog nang tinuod. Uhaw jud kay siya kanang murag kanang 5 years wala ka inom tubig. So yung sa akin inom tubig uhaw gyapon. 5 years dyan. Dito. Kanang ang imong tutunan ba uhaw jud kayo. Tapos sige siya lihok-lihok. Hello Pink. guys, update. Pink parol. It's now Mama, wait up. Ako daw sige gingon og green light. It's now 6 hours after naman na magpa-vaccine. Tapos karon kay ang na-feel na mo karon kay pait ang mong dila. Di no? Ito mahutian. Ano tumahukas ka? Guys, Pait ang dila no? Sinta? Mom. Yeah? Let me sing you Sing them a song. No, not sing. Sing the Squid Game. Okay. Go. Ay, ito. Kakawakotsi. Ay. Green light. Red light. That's all. Ano, nakita na. Pila na naka-months din. Hello, guys. Did you see that Squid Game effect? That's what me. Answer na si Dwayne, finally. Hi, Dwayne. Hi. Answer na butik ka. Very good. Pag Yellow. Unsa tawag hindi? Yellow na. Melon. Good morning, guys. Yellow na melon. Mas, ano to ni siya de? Mas, unsa tawag ni? Mas mahal. Mas mahal siya sa ordinaryo na melon katong Dili red. pa, mas tamis. Mas tamis siya. Mas tamis. Mas dagan siya gunod, guys. Tanaw guys. Bitaw. Mas Wala dagan pa ako siya nakatry. gunod.